Adafo mamunia akwaba kese eba KSTV so. Adafo ebe share me se mo beba like page no mo be share na akodu obi so se KSTV fo yatenase. Na yatenase de ye de nsempa ena de bremu. Be che adafo ne ya viewers ni anya me share mo. Na nyom kese. Mo koso den en like page no na mo subscribe e da mo asen. Adafo ena ye ba ya nsem koso intan kese no so. Social media nsem e koso no nyensem kotoa. Eya mo amunwa ya yenua ba Sheila Obofour the controversial Sheila Obofour insem bia ode ababetudwa insem be no se nanu ya ye mame mama pat ekopie mu Reverend Bishop Angelo Obinim na sorry dem mo ebro mo ye Ordination na insem a Sheila de ababetudwa no se eba ni sign na Bishop Obinim eba ma Agradaa ho kwan se onjina asori ho enjina puppet so emfa microphone enkasa se emra no oye konfo no na webu obi Sika ne ade Sheila se na o se ye den ya chi Agradaa de ko shape na me se adofo ensema Sheila Obofour da betudwa no mesremo mempese meka bibia na ko se KSTV Mr Smith le kan but madam yen ko ne ko chie Sheila ne san ko hwe incidents na esi obi Sheila ebe den ebe ka ho asem no yen ko hwe video no ne wi ani etie insema Sheila Obofour eden eka fa asem no mesrewa na so wode comment ebeba e wa so so betre wa adwen e wo video ya ba behwe no what man say insem ye bedi akire ne wo obi aso ye bebrem ye medam ase apart from Owo that ahene na Owo they invite you apart from Owo baby but a higher time you go walk me go yoko ne mo mako GRA so so ya ma 35 no so ya ma 40 say ya go yoko de me ya dem ho sir say me try pass and am ma o try pass we ba yoko oh so much Jesus e ti try o pass no pass o yoko amen and then when you to be pray the pastor every be e twom ya fra konfo na ya ka ho Bible say me ya mo fra no na menim but ma benjini and Agradaa adom zemetra so Obinim no warrior see mele warrior see Agradaa problem sa mama mat no see mama promise to man abofo sana no we sure won ti asabet ni akụkọ ọba eni nyame nkonko di se ye twa di mu e problem bia ni ye twam na wo Jesus Christ di mu ipato ibiti yesu ye wo ha nyina ye twam na nka asafoma ene ye ma no ye nanano ene onipa bi o ye foforo be wuram si ye twam ye twa obi a problem e wo Jesus Christ di mu. Okay. Afi ye bie dan so ye di bie woni pa bia so abrabo so. Yes. Say last year and this year and afi mpo a etwam. Bishop Dan Obinim and Afes Evangelist part featuring Florence Obinim. Na no na Sheila Obofour hu video no say papa yi wodi no hu ya pa. Ebra oti Bishop Dan Obinim kan no oyakora no oyikuma akora in fact no obo pampers but sa video na wo hu agene nsem na enye Sika ni bra sa sofofo yi omkogo bie sa dan no na evangelist ma pata di mic na o kasa ase ashoki Bishop Dan Obinim kakra eje bia Sheila Obofour atun ano odini on that same note no so enra na Reverend Isaac Osubempa awoda ye be call kakra na ya check 1 or 2 footages ye papa na odi na awoda enra ntino happy belated birthday to Reverend Isaac Osubempa me ankasa mbe we she no I believe say sofo no ne gina ho a oya abodwese no abodwese fita I believe say be yo no I believe say be minyanya ni din die so atiase but amanfo susu se ensembe koso pa ewofia sa na amanfo kan yenkotie opon Sheila Obofour
Eja watu drop your comment in a professional way nyenko yenim. Na mobile life no nya bibia because me nche aja. The mobile life no say and then a program because so am jidi senya me nkwa na mani tua amanfo ani tua kofo bebre ani tua ba ye youth na yete Ghana no bibi nkoya ye ntwen ma aban no ana panyini bi emechire na adwen wo because yesi ka bi ma me nka bi ewo system num bibi nkoya mentra ma ne nchia ewo se mechire ma adwen menya wo mo ye komo enemy me tawe nti we asema ba me koka bi me dowe me nya bi pacho me nim de me dona me nim de me tano ba asema me chire ma adwen tine e me se program bi call so eya asofufuo bi program e call so na asofufuo program so koso so a e koma ye YouTube ni nyina what I say asofofo mu ye programmer enkomo mo ankasa ekoma ye nyina nti se bibi koso a ye be kire ya adwenti we ye adwenkyere ase ti me obofo me be kire ma adwenti so ba so a wo betie mi ala hu sa adwenkyere a metwe wo ne menya adwen a na wo so do wa adwena toto hu ba bia wo de be fa no na afa ama because me ma adwen nya wa adwen na wa adwen nya ma adwen so ase sa pepepe ya mi sha so atemase nipa ohihye program eno mo ye no min ka say why you wrong and now why you good. Let me tell you something. Sometimes sabi before you Jessica Anibrɛfuo na e kom ene pese min kumnya ne greedy da bia ye be ye nkwala sa akosi wiase awie ye because as ehia mankrofo bi abodam some people ne hia ye ka hia anya ye na ye ho kire ye ne bio hia ye obi o Sika ba na ni sa brade wo hia obi o Sika kakra de betede ba sti na ni brade ehia me wanga na me tu Ghana mani so timi wo Sika ba wo no wo ho so wo Sika asofofo bi mu Ghana ha de a omo se nyame adwuma omu piepie nyame ma ekoto jata anumu ba yenka asofofo bi mu Ghana ha mo se nyame adwuma mana maye nne obi kwa asori a no wiwi mekopedai mi kwekura ekoka me honsam mi kwekura mi nkohia asofo papa because of mo greediness mo abayi na mo bonsam semti nipa nkwa asori me ka be si asem so oba no wabara no akoda goodness no krane da ho yenka kakra ne de be mo ntafrement ye yemkom kakra ne begia kodie no enu na ye dwe ho they don't care about anybody mo ye mo se mo na mo sum nyame so mo ye bullshit mo kura na nyame nimo because mo niam mo ye nyina ye tantantan and the program because so the entire me be ma jo program no so say menta Agradaa en na me koka obi ti wa kwase obi ti wa so tama me no me mfa Agradaa bibi nya hwe mi hia na de mi hia na sempoa mi hia na taku bedru se ni pedi nkwase asem I will tell you se wu jimi hwesem wa sofo mpanyimfo you call yourself mpanyimfo na ma moyonko mu amoye mpanyimfo see you Obinim eho you Obinim me swa na mete wu Obinim nka Obinim me swa na mete wo nka say Obinim say free nyame say free papa sasra bonsam so free papa bonsam I don't care the minimal say mate Obinim a oye nyame adwuma ba sa obi ye the program invite mo program no wo wo do wani to form na for wani to form so for they know themselves they will not go so for be wonim the right so on call this program I'm telling you Obinim si wo kwa Obinim na wa mu yere Obinim one respect wo yere
I'm for you, I'm for Agradaa, and I'm for the person or the program ne buy no. Wo mu yere si ho hwe wo Obinim a wo si wonim Bible mu asem wa ya asori ache oyonko abeje mic kanfo ni kunu kanfo wa so wa no means no you don't know preaching zamna ma preaching we maami we je na me wo akoma adwuma mu na nkofo nyame la me ba nyame do na mkoto me ye chi mitum na wo sumwa no means maami ne kan asem ato akoma so Obinim unye serious. I'm telling you, so when you briska, Obinim when you briska, Papa when you briska, because when you briska, this are we most when now we means you don't know what you are doing. You wouldn't be away. There's no sophobia when him the oya preach you over so no. There's a preaching now preach you patches are come anyasa. We need to me etonyo many pada and kawa kuma once or one. Mom pen or crab, a can of color, no more much from me. Me don't do assemble some do a medan watch it dear. Would you so yourself for Ghana for assembly, medan watch it dear physical? Na matam walk or to poo. Would you so yourself for Ghana for assembly, so medan watch it dear physical? Because when you more say, young pere. Ye near the cause say, a banning yan near me, so you're more so for door. Mami wedi we asene kwa babe jama ma ne platform ama wo kamfo ni kunu ama wo gina ha ena me koda choko wa bokro no nkoda choko oyonko abokro no onkoda choko no koda asori na ma ne ekoda ye choko ukoda choko nkrofo ate asori obi age wo fene wo na asori collection mo kan say ho to so du ya chi obi you are the thief. Who bokro no was and two them, Mammy, me kodaye. I don't want to mention anybody. Me tear for true. Me, ye affair some trans namusa in town of you. But if you are coming to fool, Mama will say you are fooling. Mama will say you are fooling. Because what Yama platform, Yam Anya should pay for honum. I sana me campaign for the enkesa we yene say ka be kan sembi na wo Obinim why you are pam to sakora o de wano asumwa to say preach won tibi da into Obinim the whole one so we preach we won tibi da the Obinim I will never take you serious again. Say preaching kwasi a preaching way our council kwada chokona timi sumwa no e feel shocking there then you Obinim no kokodo afuo oh, na kodo fuo. Because untimi nya sofo. Obinim untimi nya sofo. Uye greedy. Uye pesemin kumye wani briska. When you see Sika, you can obi one way so ye feel say adeswa sunitiri so na se kukua o Sika to Obinim obaje. Obinim uye greedy. I'm telling you say you are greedy. Fameko me yanko seme me Obofour me se fa me ko me yanko seme na bone na mudi nyankopro bebu samo se pass Obinim ya asolu kwadwo ho na se maami wati me mama ne platform ontimi nkanyansa sembia ebegira na yetemi ko na mantiri antia na nka say this is not the time empayinfo go Pastor Love kwale me mfa ne nka ho Pastor Love kwale I will not mention ono kwale so ndo aboko kubolo from form nka ho mu amokogu wonya you people are fools. I'm telling you because money briska she say mpayinfo te senti musika bebrebe anso no ye fa handkerchief ne de sika bi atoso eno ne ye kwaka am se ye nkode masa mo pa mo cheche ye nyina ye nwum am ofise ye ka mo suro ntintum no yenka wo mo ho yenka wo mo ho ntintum she hone ka kire wo ye ka fata kire mo empayinfo makwakotena program de entle on say mo de flyer no on say na nkrofo de da so mo hwa wo mo omani mbiri sika mo koye Obinim woni brisika edise o TV station tonton ye no woni brisika wan disika mo pampam nyina hwan wan disika mo pampam nyina home wan disika mo pampam nyina tuntutuo still woni brisika maami we preaching keke this foolish preaching osumwa no
o yire timi to nyom me o yire nyom etimi mabra metimi ja me ho to form se mi nko me ho o yire nyom eno kula nkikiw na maami weti se me koda acheko no asimu ano Obinim woni briska sika bebre odi firi kumase na oje ye de bisi nkran tema ho amwa woni briska jai na amwa because anya ofo to adanfo ne konfo munyina mo yanda munyina mo nsanu nyuma ye baako monsano nyuma aye ba media we su no krasa ewiase we ayete no krasa nipa be yisu ni sika na ode akohu kwase bi ono so amobra na wagya ne mato o hwehwe na wagye sika no o se we kan no krenti emwa moni brisika moni brisika Obinim wani brisika onya sofo Obinim unya sofo Reverend-Obofour kwa meka se Reverend-Obofour nyamadamfo she will never entertain this ankani pan ko kanyansa sem oh me ko choko krono a me boye nti me ko choko nti me sremo manamo a me tuye no me mo obi ntubi ewiase wo fa nyame adwuma fa ne fenchem o fa ne fenchem akwanim saa ne beka se odi tufo na wo twa ntro hwe se ye de kamla to no so wo be se de slante se wo bompae. This woman is so a scammer, I'm telling you. This woman is so a scammer, but people will not tell because of kakra the man crofodi into omonka. So, a scammer. Now I call Jina and all the way, Mammy and then of a cojan, a channel of a abonti, a channel be no bookies, a channel so much Agradaa. Agradaa now was simultaneity. What is wrong? Mammy also was it so just a quiet advert more be me a somebody your friend who the richest, somebody your friend who say me was Sika, and so Babasia be any product or Babasia be in the Juma, and no mum quiet advert this cabo for Bosome, Messi Meneni Jina Scrabaco Meneno, ye Jina Scrabac because me maname adverts. Me probably be any products and patch on my adverts. I'm for me program. The same thing or no offend the riches. Me hide die was sissy. Why kono be adverts? Mumu sans adverts now on Jessica. Obi baka sada na me kofa betum said the still mommy wants a sire. Mam bra di the birthday were you presidents or conform them manual for my nyashe you be na dem co school. And Crawford them wakoyi womo. This is called the somebody wa babra bom se wonyempo se ninsesi fom se wonya papa kra wa ye bia man Crawford maami we da ben ya wo hu se wakoto nsua ma obi okọ ni kwokro so okofa lad man yemmo wo se obi akoka se obi ayero se ya pon enti busa se sa tam na ye aduane na omo omodi e na mo nsa demu ana ne bufu yo baka se obi anyi ne nsa me mama aduane bio. If sometimes remember some of the can be a summer, no more push me. Say, on Sana Zamada, me temi be me gentleman home. Me gentleman, but some me call be a minimum because I never program I'm sure me who some pay for them go on you when you're serious. Oh, Mamma, men are remo, what just a money briska who have been in the event for your son, I'm the way men in town. When it brisk and casa, when you a brisk, I don't know how you we yire kula we useless satam not why useless why foolishness me fa bin ka ho ana why useless no so wo yire nso Agradaa nya na fe na wo yire enso he obi ni wakosu mo pre adwemboni nti wapampa mu pa sikani bre nti Obinim wapampa mu epa sikani bre ti da benda na mo bedi sika be so mo. When are you people are going to eat money? The money will Rofunaka. Bidi machi aon. Ye koka maso fu maya mo kan ebi maya o mapampa omuntu mo kan o matadim e na fa metu poster e na me Yesu ye kobia no koka pe mu na mo se obi po onta me dan na chechede efesika. Me de obeti me di sika sama de mafa mara o. Be basi emfa susu me se me dan no wa chechede. Upobu on some chef for susu no shade. Aya ne ya hwamu di ni ya hwamu samonko. Me na me ka obi aso ba ha agra. Enye so obenya platform so obekọ Kenyansa sema ya akola koka. Na jansa kola ko bokis. Akoja ya na ka filter. That be a filter woman.
Shall the filter filter, he said filter could jump, filter crown or yaka. A fucker. Ah, Minja will be at the so Obinim. Obinim who made me say, Monsha fly, no, Monsha a poster so. Or more who say I respect myself, there will no go. Kwasi afobi o na Agradaa mo musika no maje. Hey, obi enu o Agradaa o ma sika me nya wo. I know. Nti nkasa Agradaa mo sika a secret. Na na wakwaje nka obeti akasa oh, Awurade adom. Me kwa akomu. Akomu me komu obi amfa na ni nto akomu ye nkwasi asam. Akomu ye muasam. Emfo ni nto akomu so akomu nteme mwawo. Na me kwa akomu ye boni bebre mabu nkrofo ade omusika maje obi gold, maje obi mpaboa, maje obi che, maje obi nsuntemu, entimi so enkoye bi. Enu ntimi film na me yesa me ko still no mo ameje wo mo niema no mo tata me wasore demo. Still mo je wo mo niema. Enu nti ade me kopie afiase. Eti ama me brenya me adwuma na mpesa me ye bi ko be de ka ewa kom no mu dada ti mabanya me adwuma mu me nya ready say me twie nti still e ka na etweme na wo de atufo na wo de atufo enu no bia no ni asem ba why say wo be ka say me wa kom anya problem me banya me adwuma ti say de wo banya me adwuma mu no masa me mfa nya me nya compare nyame obi enu ho de no ho beto no so a ne nsabe si fom a ye no kura kwai so da nipa bi there is no word that do ho beto nyame so a wonsa ebesi fom ka se ekoro no na me boy la yesu ntudua aye kokram edimachi aye ko obere ko edimachi na wo de opese mo obi ehu se wo ba nyame adwuma na ye ma obere mpacho you stay no society one society TV station you should see ye ba akom show TV station you should see ye ba akom show ye wo na wo te so why say TV ni ye wo de ya sanka wase sanka be ka se me video na me ye ya na me interview nkofo me ne nkofo ya ka ye njai eno no bi ate wase ba se ye bo ana pache so monitor TV nana obi na monitor ma wana na nipa nka na krenchire wana sa mom na be ka kire madam stop this obi ni madi ho yawo obi ni buho kakra na wanyini buho respect yourself buho na ujira hwa watade mu kankan asumu ano buho na mumu ho Sika sainti sika bena mundie sika we ode to hankimi encho ba be twan tro so be yi billions sika ketwa we ode to hankimu no mi do nyame so no ko be ka che so be yi dollars we sika yeje mumma respect mlamo yere mo ho wonu na young boy na kwala na wawale no ko wo bunu wo manim na kwala na ono no mo masene power no wa respect no ka wo manim se ni kunu enje wo de enje asoro so ba wo be ma wo siso wo se mpaga da che opanyini wo ye nyame adwuma che nti wo no nimdie mu no wo ye panyini se no eti wo mom na kese wo ma wo yire se ho ketekete eno no mom ho ne na kwala na wa wale no wale bullshit awrade we mu nyina se ye ya be kan kire ma we ne be kan so a wonte yase ye be kan ka kokoda o se obofo be kan asem bia che me kofa ho adwen na asem na wo kan so ye no kre me makana sa me nya omo ye kokomo animi ho akomo animi no me nkokomo animi me nya obi adamfo na me nya obi ba na me hye obi ase ba de anya no me ba be ka kire wo ka obetiri maame na ji mic no me de ye me kan ye mahini se obinim anu osum ye no o maame hu se nti obinim asam na maame na hohoa ne kunu no nti bi da me so mu Florence obinim mu Florence what I say mu no mu Florence enu ntia ubejimi na block wo itikura ye me ya mu Florence ka obuna menya sure se ka be sa de we why mu no sometimes me respect ye mo because o yere no enyum to mic class o peja na won to enyum kra na num asem kra etimi peja in Kenya
na nye we obeka se mi kunu anje siama mi kunu ho ahwan mi kunu den na mu jira na mo aboto papa bi ano da so mu hu se obaye me se mo hwe fire mu hu se papa le baye some people will not disgrace themselves also no anka se onim no hunti o se we anka se me o hanti o ma omo be ba because omo mani brisika some people mo respect you, they will not come. Some people they will not come. Now we sure advert amoko bo mo we. Yenim ko fa na ka so mo bo. O ma me wo hobi we se me nko. Omo ni mo se no lie, o mo na ba ye no. And so let our cast start for bi e fa wachi koto because who star me enu bi o mba ye nti wo do mo compare. Uye di wachi yade mo respect mo asofo yi na mo ba system mo ache na no okoto award kura okoye o say na if you ba mi kura metwa otwe ye ba ne maika bonsam adome ne nti we nyanyame no mi bonsam na nkasa wadome ne bonsam nti ama na ma bonsam ne di wachi nti e ba etwa otwe de oka bia ye bullshit zam na maskasa obinim me pacho bu yere se do obi hoahoa na kwala wa wale no wo de wo na akose wo yere pe friends obi ni mu na akose ne pe because until history bia mu se ona be se wo pe se wo chen wo na akose ne pe na ma wale ya chema wo mapa pa bi amonam nti bu yere hoahoa wo yere enye oyonko ono na kwala okuta ne baga wako wale na ebe hoahoa no na wo gira ho asum ano ayi wapampam se wale esum ano se preach we unti bida na mi shiro bibia me dem besi ase